jer muңdulardın enesi. Mına bul jer ötkön kurduk elesi. Açkalıktan kurbum ölüp bul jerde kalgan ele gömülbösten denesi. Bul tasma 1916 yıldağı uluu götөрүлүштө şehit ketken ata-babalardın jarkın elesine arnalat. Meni azыр ата дешет. Жеке адам болобу, же бир эл болобу, башынан өткөн тарых болот турбайбы? Мен өзүмдүн башымдан өткөн бир окуяны силерге насаат катары айтып берейин деп чечтим. Биздин айыл тоо этегинде ажайып кооз жерде жайгашкан. Ошол күнү жайдын толуп турган мезгилинде Түмөнбай аба болуштукту утуп 7 дуандан эл чакырып чоң той берип жаткан. Юсуп экөөбүздү ошол күнү кекиликке койгон тузактарды кароого жиберишкен. Жагым жаны ырдайын, кулагыңдын салып, Түмөнбайдын тойунда Батырхан баштаган болуштар келет. Тоосу толгон жылкы экен, томуктай жериң оюлду, кемегеден кетпей жеп, жетим жесир тоюнду, учаларың аркайып, улуларгаң оюлду, Түмөнбайың элдин туткасынга, түзелең айтсам оюнду. Төрт тубандан эл келеді, тойыңызға болушун, төгүп 4 күн даңтайын Түмөнбайдын конушун, тобатчан келет дегенде тосуп чыккан болушун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Берип келет Түмөнбай, сураганга мөңгүдөй, эрип келет Түмөнбай, элин баккан эр болуп, элди туолдуп ел болуп, болуштуктун шайлоду, жеңип келет Түмөнбай, Сары Өзөн чүйдүн борунан, жамгырчы бегим келген бейм, жакшылардын бардыгын жалпы журтум көргөнбейм, түптөн келдиң аттанып, Батырхан менен Байгазы, баарынын артык бүркүттөй, бийикте туруп байкашы, жалпыга жыгаттылар, журтум бийлеп жайкашы, эрең ишти баштайла, кандай балбан чыгат деп болуп. Эрең ишке ким чыксын? Борукчу балбан келгенбе, Салман чыксын. Жарайт. Сары Өзөндүн балбаны, дене Салман. башы сүлкүлдөп, ат үстүндө бүлкүлдөп, ортого чыгаганлана, бир чыга ким чыгат, бир чыкса Салман ери чыгат, башкаңар түшсөң эңишке жеңилип намыс кетет деп, болушуман тер чыгат, сайташын. Тойда биздин айылдан Эреңишке Салман абам чыккан экен. Атаң өрү. Ошондо анын толуп турган убак эле. Oyundu ülgerteden ata-babalarımız oynap gelgen. Yeki balbandı Kudayım koldosun. Amin. Ne oldu? Yusuf, Cüsup? Hem ne oldu Cüsup? adım sağıştı. Cüsup'tu. Kaysıl yerde. Men ошондо бала экенмин. Көп ойлондум. Эмне үчүн жана кимдер Жусуп досумду атып коюшканын түшүнө албадым.
Antkeni menen Temir ata menen Jamal apaga ele kıyın boldu. Kaydana yatabılıp Ay kulunum ay Kudayga nalat kılmaçı kemper. Munday korduktu. Kuday başka pendenin başına salmasın. Çiğde olgun bana atıp. Bana dayın ne yazık. Aylagança gayret kılgıla. Ondan göre balanı tavalı. Allah. Ana Salman, ne deysin? Kança hareket kıldım. Yusup'tun denesin. Koruydan alıp çıkalmadım. Yacıka. Bu dölük tavulbasa. Şariat emni deydi. Kuday tağalım rayımda uzat. Bu adam eninin kursağında 4 aylık bolğunda can salat da anın taqdırın beşinesine жазып koyat. Bul pende kança jaşayt, kayzıl jerde düğüne salat. Biz musulmanдар buğa işinebіз, жана талашпайбыз. Ай өлік табылбай қылған шартта дені жатқан жер болжолдонот да жаназа оқыла берет. Бала 12 жашқа чыгалек. Күнөөсүз балакатка жетелек болгон болсо, аны Кудай таалам түзмө-түз бейишке киргизет. Кол кууштуруп отура берчү мен эмес. Инимди өлтүрдүң деп. Кудайга каршы чыккан жерим жок. Бирок ким кылганын таап, жазасын бергим келет. Кудай деле буга каршы чыкпаса керек. Адам өлтүргөндө жазалаш керек. Бирок далил болгондо гана балам. Далилдеш керек. Далил элеби? Далилди мен табам. Salman, kısıl handulu kaldırma balam. Жигиттер, не бар не жок? Кокус чуу чыгып кетсе. Ушунча бирге жүрүп ишенбей турасың ба? Salman. Сак болбойт жигиттер. Баары сак болушубуз керек. Туура айтасың. Анда кеттик. Балам, Ata, yaman iş oldu. ne oldu? Salman açığı aldırıp yaman işe barbas eken. Öy ata, ağam ne kamsanaysın? Aldın özün işi de. Bizge hazır tınççılık gerek. Ansız da kırdal, öte oğur. Eğer hızı çıkıp gitse, ilgili kıyım bolat. El. Deg ошол эл исинен эмне пайда? Эшик сагалагандан башка эч нерсени билишпейт. Ey, oğlum. El menen el bolup жүрбөйбүзбү? Salman, el. Deg ошолордун. Таймат! Koyup koy orduna. Salman, el. Erkayım. Ey Erkayım. Erkayım.
Sen bir жерде эле тикте ойлонуп калыптырсың. Sen ушул бирөөнү жактырып саркап калгандан соосуңбу я? Жеңе? Эркежечи? Салман аганы сыятта. Койчу. Ооба. Бирок мага деле жагат. Пейимне дейт. Андес бар экен. Силе жаш кезиңизде сүйүп жүрдүңүз эле го. Ну что, новобранцы? Ассаламу алейкум. Саламыңа туктаган киши жок. Митрий кайда? Эмне кыласың ал? Эй, саламдын баркын билбеген ит. Ажайның кайда? Айтпайсың ба? Иттің ғана баласы десе. Андрей, пропусти его. Проходи. Мен сен менен тамашалашкан келген жок. Жанагыларың кайда? Я не понял. Это ты о чем? Аткычтарың. И почему ты на меня кричишь? И кто ты такой? А? Мен Салманмын. Эмне өлүмүш болосуң? О, Салман. Слыхал, слыхал. Много я тебе слыхал. Недаром о тебе народ легенды слагает. А это кто? Дружина твоя? Неужели? Эй, Метрий. Мен энимен айрылып ичиме кан өтүп отурат. Кыргызда канга кан дейт. Кудай күбө. Кыңырыш 40 жыл болсо да билинет. Ана мага таарынба. Кара, Киргиз. Ты за языком-то следи своим. Не могли мои ребята этого сделать. Я разберусь. Если это сделали они, накажу. А если это не так, то и тебе не поздоровится, Салман. Демек мен сага жалган сүйлөп аткан экенмин да, э? Мен сени адилеттүү башчы экен десем. Пошел вон! Андрей! Выведи его! Мен бул ишти ушул бойдон калтырбайм. Аягына чейин чыгам. Эт мында. Давай, чакырып келчи. Атак бол. Тез, чукан. Төмөн баягыда сизди чакырып атышат. Ким экен? Билбейм. Көп жас оğulдар Изнайылға келіп, ызы-чуу салып, елді чоғылта баштады. Көрсө, жер үстінде биринчи дүйнөлүк согуш болуп, орус падышачылыгына караган бардык элдерден аскер чогултуп жатышыптыр. Айланайын калайык, калың журт. Улуу падышанын Николай экинчинин көлөрөнү боюнча өкүлү Митрей Петровичтин жиберген ишеничтүү адамы Терентий Михайловичтин силерге айта турган өтө маанилүү бар. Сөзүн билбейбиз.
Эгерде кимде түшүнбөгөн суроолор болсо, бирден сөз бүткөндө жооп беребиз. Эй, Гүлкө. Сен биздерди түшүнбөгөндөй мал деп атасың, бия? Сен ушулдуңдарын токтотуп, жөн тургунуң алда урдуңдар. Муну кара деле. Эй, Гүлкө. Сен булар менен табакташ болуп алып, тилин жакшы түшүнчүлөң. Балким бизге которуп берип жүрбө. Чапчагымды. Эмне? Чабасыңбы? Слушать всем! Почтенные, я к вам обращаюсь не от своего имени, от имени нашего государя-царя Николая II. А он говорит, что наши народы за эти полвека, которые мы провели вместе, стали братьями. А этому наши враги, ваши тоже враги. Мы должны помочь нашему царю. То есть должны стоять как один. Эй, бул эмне деп эле чулдырып атат, я? Мындай даана. Бизге түшүндүрүп берчи. Я буду краток. С каждого племени вы должны дать нам по 5 джигитов для работы в тылу. Туғандар, буга кандай түшүнсө болот? Мына кече келип биздин жерибизди тартып алса. Туурабы? Анан калган анча мынча жерибизге бирин эки малыбызга салыкты көбөйтсө. Туурабы? Мына эми келип алып балдарыбызды согушка алып кетем десе. Булар бизди ким деп ойлойт? Я, ким деп ойлоп Эй, Түмөнбай! Сен элди бузба. Терентий Михайлович айткандай, ак падышага жардам бербей койдук дейли. Кокустан орустар согушта утулуп кала турган болсо. Ай, тигилер бизди деген союп жейт кандай түшүнбөйсүңөр? Жетет. Тотот сөзүңдү. Тем койсо бизди жаш балада үйрөтө баштадыңар. Аман соңорду карааңар дүзгүлө. Болбосо эмне? Ак падышанын аскерине алды камчы менен каршы чыгасыңбы? Ит тыганганы баласы. Агайындар, туугандар, башыбызга оор иш түшкөнү турат. Ушинтип, оор күндө биригип келгениңиздерге ыраазыбыз. Окуянын чоо жайын жакшы билесиңер. Ошондуктан кандай кеңеш бересиңер? Я думаю, было бы правильным решением все-таки выдать того виновника. Вы мне доверяете, поэтому я готов пойти на переговоры. Но у меня есть одно условие. Я должен точно знать, Ким öldürdün? Salman? Ey туғандар, мына барыңар білесіңер. Ай, жеріміздің соғырысын тартып алды. Тура айтасың. Ай, өзіміздің суымызға өзіміз ие бола албай қалдық. Ой, салық деп тұрып байпағыздан өте шыпырып алатса, біз қачан жинаймыз я? Ой, ештен кіріп төр біздікі дейді. Ой, жаман үйді қонағы билейт болып, қачан алдайып жүре береміз я? Ай, бақұш, жетшек, тезгеліңді тартып сөйле. Қачанқыға чейін тезгенімізді біз тартауыз я? Атигілерден тезгенен ким тартады? Ошаны айтсаң? Анан қалса жанағы күйкі деген. Ошолордың сөзін сөйлеп, ошолордың арығын чағап атпай ба? Аныңар
Түменбайдын ордун ала турган түрү бар. Айтты айтпады дээрсиңер. Көрөсүң, кийин мен айткандай болот. Аскерди мен өлтүрүп алдым. Мен үчүн. Элдин азап чегишин каалабайм. Кечиргиле. Салман. Салман. Балким чоң барабыз, Салман. Токтоп, өзүм барам. Салман. Ушу силерге ишенген кайран мен. Силер эмне кылсаңар ошо кылгыла. А мен барып куралымды алып, өз камымды көрөйүн. Кайран Баатыр. Бокуш бул күпүлдөгөнү менен эгер бирдеке болуп кетсе, биринчи ушул качат. Көрөсүңөр. Туура айтасың. Дмитрий, кокустук болуп кетти. Атайын кылган жокмун. Ты знаешь, Салман, мне плевать, хотел ли ты этого или нет. Факт в том, что ты убил моего лучшего солдата. Солдата Российской империи. Это значит, что ты пошел против самого царя-императора. Командир, элдин күнөөсү жок. Мына мен. Кандай жазаласаң өзүң бил. Салман, твоя жизнь и так в моих руках. Кстати, и судьба твоих родичей тоже. Взять! Увести. Уважаемому губернатору, генералу российской армии, Лебедеву Александру Алексеевичу. По понятным нам всем причинам началось восстание так же, как в Туркестане, так и на всей территории Сыкульской долины. Мы принимаем все возможные меры. Но, как вы сами понимаете, со своими силами нам не справиться. Нужны карательные отряды. Ошол күнү жалгыз барба дегенине болбой, таятамдардыкына бара жаткам.
Мындай аламатты Кудайым адам башына салбасын. Мен ошондо адамдын адамга ок аткан биринчи жол көрүп, денемди калтырак басты. Көрсө, адам жырткычтан да жаман турбайбы. Жырткыч да бири-бирине жөндөн жөн кол салбайт го. Салман! 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 Сашке? Салман, брат, ты жив? Сашке, сен кайдан? Неважно. Тебе надо бежать. Дома случилась беда. А ты кашетка байлап койдум. А сенчи? Я русский. Этеп кутулуп кетем. Кто-то идет. Беги. Удачи.
алгыч. Башымда турмак. Бұл не деген сұмдық. О, Құдай. Нарың тұқым болмай қырат ма? Құдай өз сақтасын. Алдыға қылайын тарай. Салман? Асегата. Siz de misin? Ояке. Gülüyorsunuz mu? Чувата! Çekile koy. Қолың қандай? Асегата, Салман, езіңерге ешкім түшпеді? Жоқ. Не? Жаратуыр бекен. Ey Salman. Akıbadın qanday? Ошоның барын кылган сен. Тимеле кыйратып салгансың. Ey Bokuş, өзіңе келген доттығы. Оқиям жол-жайын білмей тұрып, сөйлей бересің бе? Сага турганга алып жатчы. Мойын, ес ал, Кандай жақ. токтобой атат. Сен андай оян болсаң, мына мен акмакка түшүндүрчү. Мына мауларга түшүндүр. Тимеле түштөн кийин бооркер боло алган кара. Ушунун баарын кылган сенсиң. Тигинде балдарды бала демей, катындарды катын демей, карларды кары демей, кырып атканда. Сен кайда элең? Ey Bokuş, мен атамды, апамды, өлігін өз көзімменен көріп, тоқылай басым қалып, içimen қан өтіп тұрады. Сабыр қыл, Салман. Сабыр қыл. Азыр күнөөлөрдү териштирүүчү учур эмес. Тигилер келип, короодон адашкан койлорду жеген карышкырча калгандарыбызды кырып жибербейт деп ким кепилдик берет? Ошондуктан ажыке кандай акыл кыласыз? Тиги Таз Байматтын айтканы боюнча ысык көлөрөөнү чүй нарындын эли толкуду дейт. Кокту колоттогу чакан элдер көтөрүлүшүптүр. Аларда сурак бере турган келер. Жарықтық. Құдай емне. Тигілердің жазасын бергіче. Қол қушырып, күте отыра бересіз бе? Қолымыздан келген құрал жарақтарды алып, қаршы шығамыз. Ey! Батыр! Ердігің бар есі жоқтық қылба. Жалғыз көлемес, бүтін қырғыз жұрту біріксек дағы бұларға теңгіл албайбыз. Biz аттың қашқасы болсақ, қалған түгі ұшылыр. Оғызынан от бүріккен замбіректерген алдағы таяғың менен қаршы шығасың. Ажыке тура айтат. Аларға қаршы азыр чыга албайбыз. Бирок айткылачы. Қандай айла табабыз? Мындан 200-300 чакырым жерде Наулашуның ары жағында Қытайға кирген жерде боордоштор жашайды. Илгерден бери ошол боордоштор менен соода сатык кылып келгенбиз.
Bir bolsa batırsan aşaları batırат. Ошол жакка кетпейли. Айтам да. Ya. Ашуunu ашыппы. Мен деген теткидей чиедей балдар менен. Ушундай суукта. Ээн талада. Ит куш ажам болгончо орустарга барып коросун кайтарсам дагы жанымды сактаганым жакшы. Seni bokuş gele жатат. Орыстар кучагын жайып тосуп алат дейсиң бе? Ey Salman, sen beni böyle akmak göre öğrenmedin. Alar benim biz 50 yıldan beri en sonun karım katlaş sürgüsü sapsanlı yaşap gelgenmiz. Kurunamızdan bay tukumumuzu saktap kalalı. Tanzarda aşuğa kanıngılı. Yemisler emne kılsana roşağılığa. Amin. Kettim cağa. Ey bokuş, Ne? al öz erkin. Bırak eldi buzma. Ey bokuş. Ya kadın. Yemin oturasın. Bas git. Қайда барасың қараңғыда қағылай. Басқа. Бұлар соғат. Орыстар боғын десем дағы уақытла. Еден тұрайын. Кімелі бұлардыға? Ey söz görse dağı kıyal özgürmeyin. Где Салман? Найди его! И кто помог ему бежать тоже? Желательно живьем. Начальник мырза, мен барын білем. Салман елменен бірге ашуда олуш керек. Алар Қашқарды көздей бет алды. Қашқарды көздей. Куйко, ты знаешь дорогу? Мен қойын жатақына чейін білем. Бирок менен да жакшы билген бирөө бар. Ал бир жолу айлы түндө отунча жанында кийиктин этине бышырып отурса, жез турушук акырын келет да, жыттайт да, акырын келатканда жанагы неме қойыннан қанжарын алат дағы. Айт деп! Куйко, ты со своим жестом-шуком не морочь мне голову. Ты лучше готовься к перевалу. Ұқсаңыз, начальник мырза. Да ты мне привези голову Салмана, а народ пусть дальше движется. Они там сами подохнут. Начальник мырза, мен ошоны аткарсам, менин үй билем. Ама калышына кепилдик бере аласызбы, жолдош начальник? Не только это. Я подумаю о твоем балушестве. Разумно, начальник мырза, разумно. Ну, что? За государя-императора? За царя? Царя. Ошентип биз туулган жерибизди таштап, айла жок ашууну карай бет алдык. Бирок ашуунун ары жагында бизди эмнелер күтүп жатканы белгисиз болчу.
Тонды алып бер. Кече ел качканда байкуш чикөдөй баласы менен көзүн тайжемде кошо кетиптир. Бул кылганың туура эмес. Өзгө мөчүңө гүл тартам деп өз элиңе душман болосуңбу? Ата, мындай кылганыңыз туура эмес го дейм. Койчу балам. Атасынан чимес. Тигине. Бөлтүрүк бөргө айнаган экен. Эй! Ушун баарына апаң экөөң үчүн жасап жүрөм. Эл карасын, жер карабасын деп. Мен эмне жакшы көргөнмөн. Тигилердин аркасынан жүрөтүп атасыңар я. Иттей болуп берчип. Дагы эмнени баштадың? Жакында Кудай буйрса биз бул жерге ийгилик кылабыз. Ийгилик. Түшүнүңбү? Бирөөнүн кайгысына өзүңдүн бактыңды кура албайсың. Апаң экөөң ушунчалык эле ак жүрөк экенсиң. Анда элдин аркасынан жөнөгүлө. Кыйын экениңерди көрөйүн. Бир шорду экенбиз го. Эй, чапчаңды! Көкө тонун калды. Эй катын. Мен кокустан келбей калсам, элге шерменде кылбай, курам окутпайм. Кайдагы эл? Коктуда жалгыз калдык. Пойдем. Birden cılgıla. Ay diskinizden. Çabaklar birbirine. Karma attı. Beni çok. Birbirine karma. Birbirine cılgıla. Ne oldu? Ақсақал, тигил жердің бары көк мұз екен. Өтуге мүмкін емес. Байларды сайып, терілерін мұзға төшөгілі. Мақұл. Ертелеткілі. Жігіттер, кеттік. Жүргілі. Келе қойма. Абай. Етек тағылар. Абай. Қармағылар бөлгілер. Етек болғыла. Абайлағыла. Етек болғыла. Қарма. Қолыңарды бекем. Келе қолды.
Ey, артманжыны. Бұл начальник мырзаның бұйрығы. Қалған жолдан түсіндіріп берем. Acalı жеткен екен. Yok, kalmaz. Ay ne oldu? Ne oldu? Tosun. Ata! Gel. Tosun. Ay canım. Ay ne oldu köpte? Aç gözünü Tosun. Ay Tosun. Ay canım. Sabrım. Altta bana ben hazırım. Şunun doktorunu kendime atıp toplasın koymadım beni. Kalmadı yanay. Çırpığın sınsa da çınarın sınmasın. Hayrat kırıla. Dağıyım ya ben elini başımız kazaldığım bu da. Ay yaratkan, dağım ne de geçeceğiz yaratkan. Salma. İşte bitirmiyorsun be. Kırma. Emre kanat burası.
Алмат. Кайгыңды тең бөлүшөм. Артта угун келатат. Эртерээк кыймылдабасак, күн да кеч болуп кетти. Эртерээк кыймылдайлы туугандар. Тоймат. О? Сен тайтыяқты көрген жоқсың ба? Тайтыяқты. Тайтыяқты? Жоқ, көрген жоқпын. Жарайды. О, жаратқан, жерене, көкке теңіл, өзің қолда. Кеттік.
Жомарт! Жаңыл мырза! Jigitler deyim. Gel otacak kıla. Jigitler, Salman. Gelgile çivere. Olğan kural jaraqtарды alıp, Borçuk'tan akmalay turgula. Ant bize jürbey kaldık. Жігіттер, кеттік. Yeni öyle. Var. Toymat. Seninle jigit demezsin mi? Dur orada.
жаратқан балдарға топырақ салып қалады деген емдесі тұқымымыз шөntеп құрып кете ме ай жаратқан емне жазығымыздан ушул күндү көрсөттүм алла сенден бийик сенден улук эч нерсе жок күнөөбүздү кечир Салман Ашууда эл аябай азап чекти. Канчалары ачкадан өлдү. Карышкырга жем болгону канча. Канчалары суукка тоңушту. Денелери көмүлбөй, карга кузгунга жем болду кайран эл. Где Куйко? Мен билбейм. Силердикилер менен кеткен. Бог мой, как же они здесь выживают, эти дикари, в юртах, так холодно. Как вы думаете, могут ли цивилизованные люди преследовать мирное население, стрелять в маленьких детей, стрелять в женщин? Доброта – прекрасное качество, Александр Васильевич. Но война есть война. Здесь мы должны держаться строго. Да, я согласен, войны без крови не бывает. Но разве можно считать геройством битву с безоружными? Мы представители европейской цивилизации, и в первую очередь русского народа. Мы должны вести себя достойно. Александр Васильевич, излагайте этот бред лучше в другом месте. В кругу ваших единомышленников и болтунов. И не морочьте нам голову. Мы не понимаем друг друга. И я не хочу быть соучастником этого варварства. Мы солдаты и должны вести борьбу по приказу его императорского величества, самодержца всей Руси. Советую вам помнить об этом всегда. Если император не прекратит эти бесчинства против мирного населения, Бог его покарает. И вы будете свидетелем этого. Килистер. Прощайте. Что? Ведь он прав, Дмитрий Петрович. Что у вас здесь происходит? Разберитесь. Когда Куйко появится, скажи, что я приходил. Kança gün жүргөнбүз эсибизде жок. Айтор бир учел какыраган суусу жок ээн талаага келип калдык. Катуу чарчаган экенмин. Ачкалыктан ичим кесергенине карабай уктап кетиптирмин. Салман, Кудай колдоп ашын ашып алдык. Имибиз бүтөн элдин жериндебиз. Булар бизди кабыл алабы, албайбы, бул жагын билбейбиз. Ошондуктан сен мынау тоғун ассаң, шаар бар. Ошол жерден тамак аш таап алып кел десең, биз баспай калдык балам.
өзіңе қоша тойматтал. Же ширағырақ атайды алып ал. Бара бағыла. Ақ жолыңар açılsın. Aman barıp, aman gelgine. Қаяққа? Керек болды. Салман аға, қоя тұрыңызшы. Атай, құрсағың ашып шаршадың ба? Мен де шаршадым. Салман аға, мен сізге Жусуптай ине болып берем. Дайыма жаныңызда болып мен сізге жардам берем. Қайғырбаңызшы. Кеттік пе я? Жүріңіз. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Ассаламу алейкум. Қандайсың оғлым? Ата, біз қырғыз жерінен келатқан елбіз. Я балам, қайдан келгеніңерді көріп тұраман. Шорду ел, шорлотыға. Yardım berse bir Allah vered. Bir yakta bizden bir tanışımız var. Bir gelse şonun kolundan keret yardım. Атай, сен барып, біздікілерге қошылып бүтіп тұр, мақұл бұ? Мен азыр барып қалам. Ay balam, bu dar çöplerdi üyge taştay getayın. Üyde kasal adamlar var edi. Maqul. Ay yürü oğlum. Жүріңіз ақсыға. Biz барған жердің аты Шықанғай болчу. Елдер негізінен сууда менен алектенишет экен. Ал жерден бизге Сабитахун деген адам чоң жардам берди. Өз еліне батпаған адам. Бүтін елге дегеле ел болып кетеріне күмөнім бар. Сен кимдил айтып атасың? Түшүндүрчү. Салман. Салман? Салман өз жалғыз келген жоқ та. Сенің ошондо ойың бойынша өз еліңдің бары бұзық екен да. Жоқ, андай емес. Анан қандай? Анан қандай? Bir адамдың кесірі бүтінде елге тиіп жатпайбы? Егер Салманды Дмитрий Петровичке алып барбасам, тигил жақта байқұш елге да, мага да тыныштық жоқ. Деги, мен эмне кыл дейсиң ошондо? Мен Салманды өлү же тирүү алып барышым керек. Бирок сен жардамыңды унутуп калгандардан эмесмин. Мен дагы убададан тайган эмесмин. Убадасынан тайган эмес. Жаш катын алгың келеби? Иә.
Апасынан башка эч ким элек. Эй, кемпир, кандайсың? Сүйлөшкөн боюнча. Мынакей. Senin başlığına kısıkkan yerim yok. Başlar aman kalar beken degen yurtta. Men de oşan aytıp atam da. Baldarım tiri olganda. Kıstarımda bıçkağımda Ey kalmadı kempir, betirim. güngüregönüңдү токтотуп, эркайымды дагы алып бар. Emne? Yer kayımdı tırmağım da karmatmayım. Al yaş. Al balakatka jetelik. Мен алдашып алба. Андан көрө эртең шашкеде тиги булактан жолугабыз. Уктуңбу? Булактан. Тигине. Отурушат. Кандайсың кемпир? Кандайсың кемпир? Жакшысыңбы? Кана, кимисе эрке көрсөтчү. Кайсырысы? Могулбу же тигилби? Айтчы. Ха, алып келчи. Koy verçin. Koy verçin. Oğlum. Koy verçin. Akbar al. Ayda kaçıyorsun. Aldı kaydı Akbar. Bulbay kaldı. Bu dele jarak turbayбы? Kırgız da var. Ne var? Bul da bizdeki. Yok kağlayın. Yok bunu söyleşken Bunu emez. da alıp getir. Bul degen Çıkın yaş. kaldı. Bul Bul da ötecek. melike. Bunu söyleşken emez. Bunu vermeyin. Vermeyin. Vermeyin aylanayın. Tak kolumdu. Sağlam. Şunu böyle kalsam ne? Salmana. Ne oldu? Eme erkeceni üç ay falk etti. Ay ay. Tigil hayvan. Özü gelettik. Gök çaldı. Ehtiyat bolgulaçı. Hey, korkup kaldım. Bu molda kelgende nikeni sizge kıydırabızbı je samsalığa je bizge mi? Жақсы түсінбей қалдым. Bu suluğunu
Мага эле берсеңиз. Анан Өзүңүз башкасын таап аласыз деп ойлойм. Саке, сага мындан жакшысын, мыктысынан таап берем. Калганын Бул суудан кантип өтөбүз? Өтөбүз. Экем карба. Kargadayımdan, ata-enеңден ayrıldım. Soňadan baykuş tek bolup жүрdü эле жолдон өлүп kaldı. Багыңа Салман жолугуп, ата-enеңдей жардам берип жүрөт. Келгиле. Кандайсыз апа? Жакшы турасызбы? Жакшы айланайын, Кудай жалгасын. Салман көрүнбөйт да, Салман. Салман базарга отун алып кетти эле кагылайын. Өзүңөр билесиңер. Карсыбыз көп, кутулуш керек. Кыргыз туугандар аябай кыйналып келдиңер эле. Биз колдон келген жардамды көргөз алдыкпы? Ырасыбыз айланайын, Кудай жалгасын силерди. Силер келишимди бузганыңар тууралуу үстүңөрдөн арыз түштү. Биз аларызды карабасак болбойт. Салманга да чара көрүш керек. чара көрүш керек. Антпесе, жанагы Салман деген немеге такыр чара жок калды. Өчүн урган эмедей баарын сабады. Биз ага эмне кылдык? Кыздарды макулдашып өзүңөр бербедиңерби? Чынбы? Чын, бирок О дагы бизди күнөөлөгүсү келип турат. Ошону айтсаң? Эмне дейин келип турат? Мейли. Дагы бир жолу түшүнүп коелу. Бирок жанагы карызды 3 күндүн ичинде төлөп койгула. Келишимди бузган өзүңөр. Болбосо Салманды жоопко тартабыз. Эгендер, биз дагы келебиз. Кудай жеткизсин. Койду коюп тиригиңди көрөйүн. Салмандын балакетин алдылар. Turdu. Tegi düşündürçü. Emne boldu? Maral menen Saynanı süйлөшкөндөй булактан усаттым. Бирок эркени күч менен алып кетишти.
Salman'ın barganın bilgen yokmun. Hem kanday gün bolat aylanayınlar. 3 günden kalmay tölögüle dedi. Hemim ne kılavuz. Ne kılmak alek? Dönüş gerek. Dönüş gerek. Bırak. Hem ne bizdi töleyüz. Assalamu alaikum. Amansızlar mı? Arvanızlar. Soyka. Geç ben canıma geç. Ya bismillah. Yeyli şunday. Mögtürüp turganda. Janağı. Manasından ayt berşi olam. Gece karakan batır ülgünde kayra gelmez çıncaydı. Kayran kişi görgünde yetişmedi baldarı. Jeri yaşır göngönge oşanda bozala jel tumedin. Boy boyluğun çumenen kızıl jelek tumen kıykırıplı çumenen tay gelip kalıptır. Kısmaktığa namıktap salıp teri. En aksakaldı karının sakalı jerige çalınıp saparı jakın tavıllayıp perişteler öldü mi bir günü gündü gördü mi ayazına ton deme azap mınça bol deme otuna mıngun güde mi boy boy sarılıp yürüde mi ölgündürüm gül almay kayran kırgız baldarı azap tıyga tutat demi geçti tarıtıp jat demi sekelek kızlardı uşu düşman tarıtıp al demi tündüktü jağıp kıyrattı kaygısı baştan kaptakır taştan kırgız var eken bir gütmen iyindeş olgan kırgız var eken bir şıvaya suğuna tongon kırgız var eken ayune çendeş jatkan kırgız var eken hamın atcan uşun tep bakkan kırgız var eken kayran jurt oşundoy kakşap get baraytat kanar allaşkar egin jaştap ketip baraytat kavrgası koşkavat kıyrap ketip baraytat kaygı tartı uşunday uylap ketip baraytat kayrat üçün ansida çiğnap ketip baraytat kavrgası koşkavat kıyrap ketip Geçiriniz şimdi ata. Geçirip koyunuz çada. Huçeyfu, sizler sözün örgüt turmadыңар. Haşamda kaytargıla. Hem ne? Kaysakça. Anamdara başım aman kalsın desen. Bizge doğu koygandan ne kılasın? Çakal gözüme görünme. Hem ne durasın, çoğul. Жөне, жоғал. Çoğul. Саға қарағанда Салман мықты азамат екен. Андай жігіттен біз еркені талаша албайбыз. Түменбайдай берешен байлары, ажыкедей ақылманы бар ел ешқачан құр болбойды. Құр болбойды. Sizler men düşünmediler. Men degen ulu orus elinin öküldörümen baylaştanmın. Hey,
Орус эл için ele sen aytkандай. Улуу эл болсо. Андай эле сабак шоон акмакка ишене койбос. Төрт тарабың кыла. Чык эшикке. Тур. Эмне турасың? Эй, чык. Чыгып кел деген. Жогол. Эй, тур эшикке. Чык. Бара ошол ишенген адамдар. Жогол. Эмне турасың? Бар жогол. Кандайсыз ажеке? Кудайга шүгүр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы балам, жакшы. Сизди ооруп атат деп угуп, бир чети ушул баарыбыз алдыңызга келдик кеңешели деп. Балдарым, бирөөнүн жеринде султан болгончо, өз жеринде ултан болгон жакшы. Кандай дейсиң, Батырхан? Ооба, тура. Жамгырчы, Оу. чүйлүк туугандардан кабар барбы? Ажеке. Боом дел кырылып калды. Өлгөндөн калганы бул жерге келдик. Эптеп жан сактап атабыз. Бирок айтканыңызда калет жок. Кандай болгон күндө дагы айлыбызга барып эле тиричилик кылганыбыз оңго. Эй, жамгырчы. Эмне деп атасың? Бир туруп бул жака кетебиз дейсиңер. Бир туруп тигил жака кетебиз дейсиңер. Бөйрөктөн шыйрак чыгарганыңарды токтоткулачы. Элдер жаңы эле отурукташканда. Мен кетпейм, ушул жерде эле калам. Ушул жерде эле калам мен. Шамкан, сен эмне деп атасың? Ичер суубуз, көрөр күнүбүз болсо жашарбыз. Өлүмдөн бекинип, эч ким бул дүйнөдө калган эмес. Туулган жердин топурагы алтын эмеспи? Туурабы туугандар? Батыр, жол болсын. Жалғыздап қалған екенсің. Сүй қинап атауы же күйт қинап атауы. Эй, Бүйкө. Элге кылган кыянаттыгыңды качан токтотосуң? Элген келсе Батыр. Сен азыр аркы дүйнөгө ата-энеңдин бир тууганын аркасынан узатып. Seni öldürüp kanımda bulağım gelmeyin.
Элке эжемдин коркпостон барып Салман абамды жардан тартып алганын кийин элден уктум. Алардын ортосундагы тунук махабатты мен эч жерден жолуктура албадым го чиркин. Ошентип кийинки жылы жерибизге кайтып келдик. Ал убактагы кубаныч менин жүрөгүмдө эң бактылуу күн катары бүгүн да жашап келет. Бул окуя менен мен эмнени айтайын дедим. Бирөөнүн жерине көз артып, тыныч жаткан элге бүлүк салуу жакшы эмес. Ырыс алды ынтымак дегендей, биримдикте болуп, башчыга баш ийгенди үйрөнбөсөк, көрүнгөн келип кордук көрсөтөрү турган иш. Кудайым берген жерибизди көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Мекенди сүйүү ыймандан дейт. Ыйманды туу тутуп жашоо гана бактылуулукка алып келет. Түгөнгөндө түтөгөн кыргыз, кырылганда күчөгөн кыргыз.